Сябры, мы вітаем вас у эфіры тэлеканала Беларусь-3. У бліжэйшую гадзіну вас чакаюць штотыднёвыя вынікі нацыянальнага хіт-параду. Нагадаю, толькі ў нас можна пачуць беларускія народныя спевы ў сучасным арыгінальным гучанні. Кожны тыдзень вы падтрымліваеце сваіх фаварытаў на сайце тэлеканала 3беларусь.бай. А ў нядзелю мы, Вольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, сустракаемся з вамі, каб разам падлічыць галасы і расставіць усіх удзельнікаў па сваіх месцах. Сябры, калі вы падрыхтаваліся, мы пачынаем наш музычны марафон. Нечакана для ўсіх свой музычны шлях у хіт-парадзе сёння завяршае гурт «Наві». Напрыканцы студзеня яны былі лідарамі, потым некалькі тыдняў пераскоквалі з месца на месца. І вось сёння глядацкая любоў чамусьці скончылася. Сябры, няхай гэта застанецца на вашым сумленні, а мы будзем чакаць ад «Наві» новых песень. Дым медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Ты няхай рыкая, ты няхай хукая, ты няхай лихая, я сама такая, ты няхай лихая, я сама такая. Распачнем сённяшні хіт-парад філасофскім пытаннем «Што рабіць?». За адзін тыдзень Дарэя скацілася ажно на 6 прыступак уніз і спынілася на апошнім, 14-м радку. Сябры, калі ўсё так і пойдзе, у наступную нядзелю мы рызыкуем расстацца са спявачкай. А что, маменька, робить? Кинул миленький любить. Иди, Доня, догаю, шукай зелью разную. Я догаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речи: кипи-кипи, коронец, покуль прийде молодец. Яшчэ корань не укипел, а уже барин прилетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Не чаруй же ты мяне, очаруй майго коня, очаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй. Не надта шчаслівым апынуўся мінулы тыдзень і для Валерыі Зверавай. Сёння ў мінусе адразу 3 прыступкі і выніковае 13-е месца. Сябры, можа пакуль рана развітвацца з надзеяй на светлую будучыню. Падтрымаць Валерыю можна на сайце 3беларусь.бай. Русалочка,
Ужо колькі тыдняў у хіт-парадзе, а дзядзя Ваня ўсё на тым жа 12-м радку. Раней мы шукалі магічны сэнс у гэтай лічбе. А сёння вырашылі, што хтосьці проста лянуецца сунуцца з месца. І ўсё ж мне здаецца, што наша зязюленька ў стылі heavy metal заслугоўвае значна большага. Сябры, нешта я здзіўлена. Вы ж самі прасілі, каб гурт Харлі апынуўся ў хіт-парадзе. Дык што ж вы тады слабенька галасуеце? Сёння ў Харлі толькі 11-е месца. Наўрад ці вы забыліся пра наш сайт, але я ўсё роўна нагадаю: www.беларусь.бай. легкой сукенце стояла,
як кветка пригожа й была, і хвалями жита шугала, ля лесу на ускрайку сяла, і хвалями жита шугала, ля лесу на ускрайку сяла. Ты в очі ласкаво глядела, кругами шла голова, и тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. И тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. Усё гэта быццам учора, як нейкі малінавы сон, з'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. З'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. А голас твой чысты і звонкі, як вабная песня затить, квітнеють у житті рамонки, ды толькі яны для других. Квітнеють у житті рамонки, ды толькі яны для других. На 10-й прыступцы сёння вітаем дэбютантку хіт-параду Наталлю Камісараву. Яна пераможца конкурса «Новыя галасы Беларусі» Федэрацыі прафсаюзаў. Спявачка непрафесійная, але ж канкурэнтка рэальная. Вунь, некаторых знакамітасцяў ужо абскакала. Зелене листі, білі каштани, зелене листі, білі каштани, зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали.
добрі сусіди, піде гуляйте, добрі сусіди, піде гуляйте, хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, піде гуляйте, хто ходив в пари, не розлучайте. На мінулым тыдні ўсе мы адчулі, як у Беларусь прыйшла вясна. Са снегам, ветрам і нейкім там цыклонам. Ну, хоть не хаўер, і то добра. А вось у нашым хіт-парадзе вясна ў самым разгары. Рамантычны настрой адчуваем пад песні Крысціны Святлічнай. Яна сёння на 9-м месцы хіт-параду. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара уже узышла, прочнется мамонька моя, буде пытать и где была, прочнется мамонька моя, буде пытать и где была. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а ён другую провожав. Доню моя, не об тым рэч, дзе ты гуляла цэлую ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза, бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза, бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а ён другую провожав. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а ён другую провожав. Oh yeah. Раней Вольга Змуршчык вельмі марудна. Па прыступцы за тыдзень набліжалася да лідараў хіт-параду, а зараз чамусьці змяніла напрамак і з той жа хуткасцю смаўжа паўзе ўніз. Сябры, вы ўжо вызначайцеся, як далей будзеце падтрымліваць спявачку. Дзеўка ў сенях стаяла,
заходжу, кусок хлеба положу, а ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, ягда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. А я кошкам заходжу, кусок сала положу, а ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, ягда тебе хотите, тебе верно любите, у тебя мыши лихие, ты недобрые такие, сердце мое. Сёння дыскатэка ў нашым хіт-парадзе пачынаецца раней, чым звычайна. Чамусьці Алена Грышанова страціла адразу 3 прыступкі і сёння месціцца на 7-м радку. Насамрэч, якой б ні было становішча, она ўсё адно падабаецца танчыць пад гэтую вясёлую песню. Кожний місяць понад лісом ходять хлопець та дівчини, що вечора ходять. Не так дівчини, як дає хати, стукне у окенца, хат не чула маті. Не так дівчини, як дає хати, стукне у окенца, хат не чула маті. Двери открывала, ох, тяжело вздыхала, двери закрывала, плакала, рыдала. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, как ты розумала, то не открывала. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, хлопца молодого на ночь не пускала. Сонькавий місяць понад лісом ходять хлопець та дівчини, що вечора ходять. Не так дівчини, як дає грати, стукне у окенца, хат не чула маті. Не так дівчини, як дає грати, стукне у окенца, хат не чула маті. А далей у хіт-парадзе будуць спяваць скрыпкі. Не так. Скрыпка будзе граць, а спяваць будзе Ян Жанчак з гурта «Янкі». Вынік гэтага тыдня – 6-я прыступка. І ўсім прыхільнікам небанальнага гучання мы ўсё ж параім падтрымаць Яна на нашым сайце www.3belarus.by. Ой, там каля речки, ой, там каля броду. Кличе козак девку к себе у камару.
плаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дівчина, не бойся нічого. Казак молоденький не зробить нічого. Казак молоденький не зробить нічого. Мужная дівчина, як рибина в'ється. Казак молоденький стоїть, де сміється. Казак молоденький стоїть, де сміється. Там тобі, дівчина, 3 рублі на мило, 3 рублі на мило, один з їх на пиво. 3 рублі на мило, один з їх на пиво. Щоб мати не знала, з ким ночевала. Щоб мати не знала, з ким ночевала. Цягам гэтага тыдня юзары трохі палепшыў сваё становішча. Сёння спявак на 5-м радку. Плюс 1 прыступка за тыдзень і вам плюс у карму. Усё ж за свайго куміра трэба галасаваць больш актыўна, пакуль канкурэнты не набеглі. Скрипка би не грала, якби не той смичок. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку не бив, ні колом, ні прутом. Якби вона говорила, до його не скупо. Скрипка би не грала, якби не той смичок. Скрипка би не грала,
Мы, канешне, чакалі пераможнага рыўка ад гурта «Дразды», але для хлопцаў сталая прапіска на 4-м месцы значыць больш, чым нейкія там зорныя вяршыні. І так яно, канешне, спакайней. Ніякіх табе стрэсаў ці адрэналіну. І не толькі для «Драздоў», але і для тых, хто сёння ў тройцы лідараў. І вось яна, тройка лідараў. Сёння тут усё прыгожа, як ніколі. І ўсе на сваіх месцах. Кірыл Ермакоў павёў сябе як сапраўдны джентльмен і саступіў месца дамам. Сябры, пайду падзякую Кірылу за галантнасць і павіншую яго заслужаным бронзавым медалём. Свети, сонейка, как нам было тепленько. Ой да, ой, под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Мостім кладочку, клічо
На пачэсным другім радку хіт-параду сёння зноў з камфортам уладкавалася Оля Сацюк. Мы, канешне, вырашылі не сварыцца і павіншавалі адзін аднаго. Але спадзяемся, што вы ўсё ж дойдзеце да інтэрнэту і неяк разруліце гэтую сітуацыю. Галоўнае, каб да паломкі сайта справа не дайшла. Ой, Паула горлица лебяду, ой, Паула горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, Яна любка яго, Яна любить яго, Яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і в мір на яго, Яна любка яго, Яна любить яго, Яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, Яны тебе горлика не схотять, Яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, і в мір на яго, Яна любка яго, Яна любить яго, Яна пойде замуж за яго. Яна любка, Яна пойде замуж за яго, Яна любка. Гей-є, 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 Яна пойде, гей-є, замуж за яго, гей-є. Я ўжо і не ведаю, што новага паведаміць вам пра пераможцу нашага хіт-параду. Тое, што Яна Старцева недасягальная для іншых, і так бачна. Тое, што народ любіць романтычныя балады, таксама не навіна. А з іншага боку, ну якая яшчэ песня можа быць лепшай у першы вясновы тыдзень? За кого я сохну, за кого я вяну, прийде вечорочок, на кого я гляну, гляну на колечко, заболит сердечко, гляну на
жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Сябры, вось таким быў музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. Зараз мы абнуляем галасы, і удзельнікі хіт-параду зноў чакаюць вас на нашым сайце www.беларусь.бай. Калі ласка, заходзьце ў інтэрнэт і падтрымлівайце родную музыку. А нам, як звычайна, засталося толькі прадставіць вам дэбютанта музычнай барацьбы. Насамрэч, не такі ўжо ён і дэбютант. Гэтага спевака вельмі шануе беларуская публіка. Сябры, мы вітаем у хіт-парадзе Александра Патліса. І спадзяемся, што вам спадабаецца яго музычная кампазіцыя. І пакуль вы рыхтуецеся слухаць песню, мы з вами развітваемся. Жадаем вам добрага настрою. І прыгожых песень. Бывайце. Поглядає, Павлюк на ганулю скоса позирає. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, що летать не хоче, гэтак моє серце за тобой лякоче. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лопать на печи,